Hadian ba Menteri Sorkar uba depet ya katanat ya lekai hapo ke jella uba banti dor lingdo ulapan benapat ba ling baki lat pathai kubor baki arteli ki madan ya lekai hari boy district kita ki bakan thop ya kamadan kurkalang bat kamadan patarim ya kabala dep ruban sanction bat katkum ka jingethu utai menteri ula ong baka jingpen kre eki kot kisla nakabenta ka jingshna ya kite ki arteli ki madan hari boy district kilong ki balapan stat baha balakmi tiru ba onla ban pendep no ha ubnai agas arajar arpuar bat khmi tiru ba onla ban wanbu ya umau nong rem ha kite ki artali ki madan yele kaya hari boy Shushu nakaliang jong presiden kari boy district sports association ulaya thuru baha katai ke jingekran utai menteri ula ong ru ban snano ya ki synthetic track nakabenta ka weper kamadan kabadan ha chinchona paham sim nong po ha ka jing penmang pisa kabakat prakelur tingkah ya kane ka jingle ya kendu kinong yalam kari boy district sports association kabala long hapo ka jing yalam jong presiden uba arbi shadam ha ka jinge don lang kiwe kinong kitkam kiba kan thop ya uba gd shadap uba dipshan rentathiang bar kiwe kibale ban kendu ha ka jing sa jong u na ka benta ban khoble ya ute menteri halor ka jing treshi tom jong u ban penyo ya kine ki jing penba ya kite ki lai teli ki madan lekai hari boy district berkinong yalam ki kermenru bama uhi kum menteri ubadai pe ya katanat ya lekai unwan ben pli ya umau nong rem Puli presiden ya Mulai iya tu kermen ni iwan hamne bang abad di tempau tu semua ini lalu tak ada kamaran RBC orang ni derota ni kita hadir kita termasuk itu ini dia sedap udah senior vice president teman-teman itu yang video Mulai itu sudah Mbak Aibos sendiri udah treasurer itu Mbak Niki semua yo belai bola penlak ini mengelak menikendu yo Mbak Bantidor sports minister jong jela ke jong minta step mat ha jing kendu jong ha yung sa jong ni ai ku belai u na ke benta ke bawla tristom lan penio ini ya ke sanction na ke benta ka badan kurkalang na ka khelo india bat kat kum ke jing keren ke bangila ya kena minta step kena ke skim ke ya step ba bat ni community ba hapo jong agos kum ba ajimut an pendap lut ikut selabaro bat ini bu ru yo mau nong rem ha kate jaka bagi lain baik ru yo baun wan bu yo no foundation stone na ka benta kene kamadan kamdei tang kata na kementa ka riboy ula ya thu yang ni ba ya kamadan yo ka patarim ham sneng ru kala yo lang ha ka por ya sanction ni penpau kum ka riboy district sport association ba kamadan yo ka patarim sneng ru tadi hapo jong ka RBTSA jong Riboy District Sport Association ya ka bang layo lang menta kadang don sakoi kamadan ya ka bang nang kwilenti bangin yo menta kata ka synthetic track ha ka chinchona hang te ham sim nongpo ka ba ka jing penmang kumbo layo tu kalong kumba khat prakulur ye bat ya kane kamadan ru menta udang proses bat kadang don ha kalenti bang kwilenti ba hapo menta usnam hi ya kan ring sayo ya sanction ting ai kublai yo minister boleh tristom ban ngi skam balang ba kan ya kajing ya thu jungu ha kan step kam tam le ya kini ki ba ngi layo sanction kan ya la tikna bat kam don chukno kono kajing pentela ngai ke bangidang kwil ti susu kalong ba ya kan ya synthetic track kabansa yo menta hapo nusnam na kabenta ka chinchona hapo madan samsim kan long ke jingerap na komenta ki kun samla jong ka dong ri bhoy jong ni khamtam ni na ka dong ri bhoy ni don sibun di noila kai sport khamtam ha ka atletik di bala ban penpau ya ka district ke jong ni ba kumjur ya ka state ke jong ni kumjur kita ki jing ya keren ha ka next step bangil ai ku blai u na komenta ke jing tristom jong u nang mata ban peniro ya ka scheme ki bamenta walang iladu ya ki baladap henry ngim minam ngoy issue lekaner kolong ka waktu badon kam yang ikum ka district banginang kwilanti ba nang ne sakmat ngilaya kren ru banginang isu katuk ni ki proposal na kabenta
iway pat kimadan hapok jong ke distrik ke jongi lang ba jong ke RBDSA ngin pak dak jing tho dak application show minister kenang bakan rung hagalis kenang baka sarkar kan yo ban propose ya kini ki madan ki bangin senang ai nak liang jongi kum ka asosiasi ru kunju